Nganda kwethu ngicela ke ukukhalisa kakhulu umndeni owakhuzwayo, igane owakhuzwayo. Nodadewethu ugane owakhuzwayo. Kanti nobaba naye uyagane owakhuzwayo uma mncaneka, hayi ukuthi kuyaxova. Hayi axova, ulutho axova. Sona isitambu ngoba ngentuphu ukukhuluma lapha ngithanda ukukhuluma. La kunalo mfana lona usikhotheni lomsunwe njalo no owathi uyilokhujana oyilokhujana lapha eThekwini kuthiwa Metro Office okwazi ingane ngapha ngendlela esimanga loyamuntu azi ngibona nje mina futhi ngiqiniseke ukuthi loyamuntu akubona utshwala uphela nama drugs akhona lapha akekho umuntu ongenza ubuhlungu kanje yana noma kuthiwa sekwenze njani bakwethu ngihlala ngisho ngithi nje basigane wesithembu siphila ngokwehla njengoba nginegcawu ezine umuntu